Nisambula, Namaste, Nawaia e Maori. Greetings to you all. Au vetoranga endona ngonongo meu wakambula sareani ke veira ke sara na we kanda na rotuma ena ve sei buravura ke ena ve sei viti ena nonra maro takatiko na singa ongo ke rotuma na ikatini katolni me rono ndolu rosanga vulkandua. May 13, 2021 is a very special day for all Rotumans around the world, in Fiji and on Rotuma, where they are celebrating Rotuma Day. His Excellency, the President of Fiji, Major General Chiyochi Konusi Konrote, will shortly be giving his Rotuma Day Celebration 2021 address, and he will be speaking in the Rotuman vernacular. Noaia e Maori ko ngat. Ngat sa ito noaya. Nai Maori o tini siyang ngat sa tumo. Kwa ni pumafoy mo lang niya udis. Ngowe kati si Hansen o ito request no vei tau road ilang ni tau na no di Maori renti ki spola haifengang itirandi reko ahek ni tirantiu is famirutuma nang na sot motes si sawendro roni e fautaro mai hul vese moe ka tipo se tisiong ne ahei langula isbayang ilang ni tirandi wek se kotonyang ngats an leri rutumet ni te sirangi uen mafuita sanghendis bisisring moto as minister wita wek tapem se Dr. Tarisi Sorowi Bundilo hendis henangat is ta sokwa haifengangat na polang wala isbayang lang ni jaranti aus noy hanisit mangete not sa lang wek mo sa ngat sif ni hoyas at motorito may ris ni pusi fongpure sa ngat so ni ruto may lang ni jaranti wek sa ngat prof ma hangat morseu ne puls yes hanetis natau wek sengat kau siref ma sanghente hente magi ma sinchijong ma ne te sanete onafa wek tapi mesengat sa markau ma henta hangata mele ne puls sanete judita wakil tapi sengat paglutuang ma ngata maret ni hoya fo song new ni sanite mala wek se singta ngasi perut senghanta ngata Victoria ma sunjusang ni te sanite cucu tapi mo sengat sok mas ma hangat mangat manaw ma hangat labinyo ma hinjusang ne huwa sanite itumuta au noi Maori au noi huai au ta huai asa mote rutuma namumu wa kisaus noi huai tapema wa ke liu tape se hinjusang ne tai hanu ngatsis ranrani ma haniti te mereke elium si fite lalang ne Australia misrangi maututu ni rente malalang ni Pasifik tape maus noya o tu wake na ofro veriko mah ni tirandi I saya ka fautaro mai ngahul ni nang na satmuta repur lili ma hanisit na skemam fore nang nya satmuta si so handle is tiang sia mamandu fita kamata me au heta mahilim si tirandi I hanis ayak skemam fua nya mamhan favorita awat vesi mahilim si tirandi I is ni hat mafusi fuang pure tirandi ias ngarui li selama mahan mage fongrita si fu famori la fo mas lerri mas mama pinga te is feang ni waki ma feang hapanga teng pola na fe fo an henta ma to kan hangta ma amis ni no helalang ni fiti tirandi I fo an niris ni puer se itu hifu si ngats ta vikta
Kau kini pursi hidu hifu ma kau tanya ngatsa ma setiap ne hinciang tutu atau kuan ne musi tahun ne kau nanga tahun ne kau nonga tahun ne rotu mahanua tutu ne austai na rene terani ti ya terenti pausi isa mango ue kati pausi ai hanisit langol isbayang ngo fefe ngo sa usai lalang ni tiran di na feang ne o ki ma feang hapanga ka nge ngola taupira se amnek ne tiran di re ko ngasa ne vese hei lili islam feang se ti hek tutur hek ne mous as meur fak famori anta as meur fak foro o fefe ngo tiran di re ko how na tis ni sapang rendi hat tu rendi is rue ereko covid-19 ni kolos mauri isla retek langasa hanis isa how na ni toma e hanua ma amista pe mai fite swek hanis na itu ni maset isi ka chimge hilir as mutta ngasala hanis ma sayekis how na tis kami fisi ya the new normal as noho mas hay kananganga iskopla secure lili irekutin software moto farte moto fenga liu fro sa o hisang puto mga sa ko ay ut na usay ring isse mama oka hanisan oitu sa smauri fumo sa mama pilifi irekos meu fak for meu fak ata tabema terani ti isla roit fumo as mama Pilipinas oit seta oit tut ni hanis kaal makas mauri eren mapem lalang nya no is isla po firmario ma nene yan hanis wayak sangat fikau faha sistem au ni hat la timang fo ni rotu yes lalang ne hananis nosin rut fakaris tu ada kuat au noai roi itu mahek ni as motor tu ma anu ti fiti mas ko nang tutun ni furosi was rente isla nohvei ka fumo was mama pilifi ne ismail etironiti lang nyau na te hanisana itu hasmail fakfor ngota feng mah si lalang ni asanyo ti fiti ere ko tu fuang fak muete ngota marangoka meu lele meu ne tirani di skol afaf ma oi covid-19 da ma afaf ni tot lam da ma diabetes ma afaf ni sukta seleng road manduta villa ke te ni fowe on lang ni afaf finga lele mata sa mauri mata se kini sa la kini sa imo isla ni for itinawe o fang mah se sinjusong di tes mutta au hedingu ngaru karo lalang na mutta ha mai mer se yum kauta fingeli misla ni for mata sa ati tai se ofasiti la apulo sila toiri kela momi tirani di iskopla secure sa meu fak famori reko afaf mau ni kolos mauri afaf yo piak ya stemang fone per mahanap ni meu fak ahe asahe keren di spe asahe la islahe mak islahe lili isla tuanak migas oitu yang muete isne fu se fuang pure asahe skopla he series ne no hafoi fingili aus ne no hafoi isla hoy ngaruang isla hoy afoyang skopla chen asa rue masrere asahe leislahe ka tililita masuk hama oi swa asa inea masa popo
sa fuang fakangatsa. Kirani di visi ta mindsets, attitudes. Israel si noan ni moekte ilalang ni matentu hanu merutu. Mo far la fingele mo isa no haya fiang. Is no ha foi topi siris ne pure. Kirani di swaka isa ta pur si isa. Mo far la fingele ka ise mama oka. Is asai kana nganga kopla. Aire ma nonotso. Mo far la fingele ka taya is hoi somunga, hoi foringa, ma woke ya ma oi telefonda, ma fan vista e social media. As hoi klanga iskopla hoi faktia kyong. Iskopla hanis. Iskonang kop makat popote fakas isa. As fefenga, masanga, aru, huang maui ya renge, istiopek as inya fakrako, fuang nisfusin, as popote fakroa. Fingale nga sa tukua, ngo fenga mafarte, liof, ito fuang fakpure. Is ni fusi fuang pure, famifisia, we become role models. We lead by example. Isla moekte, la famuri, la taupir si isa. Mal hetis da kilo kila mal ye lehi. Mo far la fingini ka no te isla tiopek ma fakmaniak. Isla tiopek ma fakmaniak ni is famiru tuam. Isli me otmut me mea pauhit. Anasa rutu ma stimam fua hoi hanisiong. Hoi afoyong. Hoi faktia kiong. Ta mauri isla kilak ututunis nosin. Ilalang ni hanete ne muaong. Jangan ngat sa kuwa ola ritek ko ta fenga la mah. Ka ngoai ngo hat la ui si hanete ifuang fak muekte ma isi mama oka. Dalang ni kono huangda, dalang ni konga ruangda, kauruta ni tatiswek. Is ni fusi fuang ni muekte la isi mama oka is muekte iriko iris na hoa foi. Mangola bo hito fenga la fingele mola fuek huek si isa. Os hoi faktia kinga le titi. As hoi hani singa. As hoi afoinga. As titi ang sia. As hoi ngaruanga. Ma as hoi ruto kinga. Te e la semua kinga. Elalang nyao na notis. Ma elalang ni tia to pai. Yala hom hoi hani singa. Ma as titi ang sia. Teis ngat sa tukua, hindi siya ngat sa tukua, ue ka tis aus ni po maafoy miso to fenga, alang niya ako tis, isahayo ka tirantis, ni astimang fuan na asat mutas, si sohenta, maahayo ka ngarulili, ni astimang fuan reve, eriko at muta rutuma, maas ngarui is, si tirandi i, timang fuan, mahmahan ve fungrita, isla fingili, ma isya motita. Teo to farte, feng ni oaki, feng ni hapuanga, ma feng ni hoinawanga tepe ma naf sa usa, noai ngarue, noai fieni, ma noai hua nyas ni rutung mai ututu ni autai renge, automotive disruption, along ni fite, mai moao. Ngat salah hanis, ma alulumet is famirutung mai ututu ni istai renge, alumet ngarue muut ni austai renge lalang ni hanete mati si automotive is fup aitu nas estimang fu mahilem si terndi noai ma fu mus mahanis no aitu an keres la noh isa to kwa noai Redaka wakalevu Danyavad Poexia. Thank you so much, Your Excellency, for your uplifting speech for our Rotuman families all over the world, in Fiji and on Rotuma. Happy Rotuma Day 2021 to you all.